Putin rero yatangaje ko bashobora kwifashisha mizile za Oreshnik mu kurasa Ukraine. Perezida w'Uburusiya rero Vladimir Putin yatangaje ko igisirikare cye kiri kugena aho gishobora kuba cyagaba ibitero muri Ukraine rero hifashishijwe mizile zidasanzwe zishobora kurasa mu ntera ndende, zikaba zizwi rero nka Oreshnik. Rero yabitangarije ahitwa Astana muri Kazakhstan, rero mu nama yahuriyemo abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wiga ku bijyanye n'umutekano Collective Security Treaty Organization. Hanyuma rero Putin yavuze ko ibi bitero bishobora rero kwibasira ibigo bikomeye birimo rero ibya gisirikare, inganda n'ibikorwa remezo bifite agaciro muri iki gihugu cya Ukraine. Rero akaba yavuze ko bizakorwa hagamije rero kwihimura ku bitero Ukraine iherutse kugaba, igerageza rero kwibasira ibikorwa remezo bifatiye runini igihugu cy'Uburusiya. Uyu mugabo Putin rero yashimangiye ko mizile za Oreshnik zatangiye gukoreshwa bwa mbere mu cyumweru gishize nk'igisubizo rero ku cyemezo ibihugu byo mu burengerazuba cyafashe cyo kwemerera Ukraine gukoresha intwaro ziremereye, aho rero yavuze ko byateguwe n'ibihugu bigize NATO rero bibarwa nk'ibiri mu buryo butaziguye muri iyi ntambara. Rero Putin yatangaje ko mizile za Oreshnik zihari ku bwinshi, aho rero hatangiye ibikorwa no gutunganya ibindi byinshi, no kuvuga ngo ibisasu cyase izi mizile hakaba haratangiye ibikorwa byo gukomeza kuzitunganya ndetse no gukora izindi nyinshi cyane rwose, ku buryo bizeye ko intambara bashobora kuba ariho bagiye gushyira iherezo kuri Ukraine. Uretse rero kugendera ku muvuduko wo hejuru cyangwa se ibirometero 12 ku isaha, igisasu cya Oreshnik gishobora rero kuraswa mu ntera iri hagati y'ibirometero 1000 ndetse n'ibihumbi 3, kigendera rero ku muvuduko udasanzwe, bituma rero bigorana kuba icyo gisasu cyasenywa. N'ubundi rero ubwirinzi busanzwe bukoreshwa mu gihe rero cyaba kirashwe ahantu runaka, mbese bikaba bigoranye kuba cyahagarikwa. Mu ijoro rero ryakeye Uburusiya bwarashe ibisasu 90 n'ibitero rero bya drone bigera ku 100 ku ngabo za Ukraine. Putin rero akaba yavuze ko ibisasu bya Oreshnik byo bikaba bishobora gukurikira ibijyanye n'ibyo bitero cyangwa se n'ibyo bisasu bindi ibyari byarashwe. Putin rero yatangaje ko bashobora kuba bakifashisha izi mizile za Oreshnik kugira ngo barase kuri Ukraine, mbese nk'umwanzuro bafashe wo kugira ngo bihimure kuri Ukraine kuba yo yaratangije kuba yatekereza ko bakoresha mizile ziremereye kugira ngo babashe kuba barasa ku Burusiya. Nayo nguko rero kwa Putin nuko byifashe. Kambarekeye kuzakurikira amakuru yacu y'ubutaha, amakuru yacu muyumva kuri Mura TV. Turashimira kuba muyumva kandi subscribe kugira tujye twemeza kubana ibiganiro byacu by'ubutaha. Ndi mumvaga rero n'igifite muri nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Aho wakura amakuru agezeho mu mikino, imyidagaduro mu Rwanda no hanze yaho, igisubizo cy'ibibazo wibaza ni Mura TV. Mura TV ni igisubizo cy'ibibazo wibaza, kwamamaza no kumenyesha ibikorwa byawe ni hano n'ahandi. Aho dukorera ni kuri YouTube cyitwa Mura TV. Amakuru yuzuye umwimerere n'ibiganiro by'ubwenge ni hano kuri Mura TV. Kwamamaza no kumenyesha ibikorwa byawe ni hano n'ahandi.